তেওঁলোকে 22টা ডিক্লেয়াৰ কৰে তাৰপৰে আপোনালোকে চাব পাৰে উমান কৰিব পাৰে এইটো কিমান দূৰ সম্ভৱ হ'ব सरकारा गारनानै फै UPPL BPF 20टा गेलेगोन बा বিশটা দি পেলাই যদি মানে অলপ যদি বাদ চালেহেঁতেন সেইটো কথাটো অলপ মানে ভাবিবলৈ মানে থল থাকিলেহেঁতেন য'ত 22টা ডিক্লেয়াৰ অলৰেডি কৰিছে তাৰমানে তেওঁলোকেও হয়তো নিবিচাৰে সেইটোকে প্ৰমাণ কৰে যি নহওক নিৰ্বাচন আহি আছে সকলো দলেই নিৰ্বাচন খেলিব আমিও সকলো সমষ্টিতে পাৰ্টি দিয়াৰ আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি ৰুলিং পাৰ্টি নাম্বাৰ 1 ৰুলিং পাৰ্টি গতিকে আমাৰো ক্ষমতা আছে কিন্তু জাতীয় সংগঠনবিলাকে কোৱাৰ কাৰণেহে আমি অলপ বাদ চাইছোঁ প্ৰগ্ৰামত অলৰেডি অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু অসম গণ পৰিষদে প্ৰাৰ্থী দিব এই ক্ষেত্ৰত কিবা প্ৰভাৱ পৰিব চাওক আমি দেখিছোঁ যিহেতু বিটিআৰৰ শান্তি হ'ল গতিকে ৰাষ্ট্ৰীয় দল আঞ্চলিক দলবিলাকে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আহিছে মষ্ট ৱেলকাম আহিব পাৰে কোনো কথা নাই ইয়াত যদি দল আছে কিন্তু আমি কৈ আছোঁ যে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডাটো বিটিআৰ কেন্দ্ৰিক হ'লে ভাল হয় ৰাষ্ট্ৰীয় দল ৰাষ্ট্ৰীয় এজেণ্ডা যাতে তেনেকুৱা নহয় বিটিআৰ অঞ্চলৰ সাৰ্বঙ্গিক উন্নয়নৰ কাৰণে হোৱাটো ভাল ইয়াত আমি 26টা জাতি জনগোষ্ঠী আছোঁ এই 26টা জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই তেওঁলোকৰ যদি এজেণ্ডা হয় সেইটো ভাল কাৰণ ইয়াত দীঘলীয়া এটা সংগ্ৰাম হ'ল ইয়াত বড়ো অনাবড়ো হ'ল এইবিলাক চব নাইকিয়া কৰি কাম কৰি আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই গতিকে ইয়াত যাতে খেলাৰ নামত নেখেলে পৰিৱেশ যাতে নষ্ট নকৰে ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কিছুমানৰ যিটো ভাষণ ডাইৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট বড়ো অনাবড়ো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে সেইটো নহয় তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান ভাৰতীয় সংবিধানত প্ৰথম শ্ৰেণী দ্বিতীয় শ্ৰেণী বুলি কোনো মানে নাগৰিক নাই নিৰ্বাচনত হয়তো বহুতো মানুহক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দলৰ নেতাসকলে কয় যিটো ঠিক নহয় কাৰণ বহুত কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লগা হৈছে 26টা জনগোষ্ঠীক আমি এটা বিশ্বাস দিবলৈ ইয়াত সমন্বয় কৰিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰি থকা হৈছে গতিকে এনেকুৱা চেষ্টাত যিকোনো লিডাৰে যাতে আহি পেলাই তুলুঙা যাতে মন্তব্য নকৰে সেইটো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ ভালে ভালে নিৰ্বাচনটো হৈ যাওক কোন দলে আহিব কোন দলে যাব কোনে চৰকাৰ কৰিব হৈছোঁ আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ ভোটাৰে সেইটো নিৰ্ণয় ল'ব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব গতিকে সকলোকে সংযমহে থাকিব BPF हान्जाया दिनै आशीर्बाद रेलि खालामदों ब्लेसिं रेलि होदों बेवहाय जि उद्देश्य लानानै जोङो बे रेलिखौ खालामदों बियो बिराद पजिटिभ साक्सेसफुल होननानै जों बुंनो हायो मानोना बे रेलियाव गासिबो जाति जनगोष्ठी नुजाफैजोबदों आदिबासिबो दं बेंगलिबो दं असमियाबो दं सरनियाबो दं राभाबो दं बर'बो दं बेंगलिबो दं नाजुगि सुत्रदल सरनिया गासिबो जातियानो बेवहाय प्रेजेन्ट जोब आरो जिथु अनुमान खालामनो हायो जोङो दिनै बेहेरगावनि मोनबाबो समस्या BPF हान्जानि दखलाव फैगोन होननानै जोङो दिनै रोखायै बुंनो हायो आरो 100% आरो बे रेलिया ओरैबायदि मोजां जादों खोब डिसिप्लिन मैयाबो क'क्राझाराव खोब डिसिप्लिन बिराद मोजां जादों आरो गाबोनबो सालबारि जिल्ला हिसाबै रेलि दङ आशीर्बाद रेलि बेबो निश्चय साक्सेस जागोन होननानै आं चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय 1 नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासो बहा थाखोमाना दं मानो ओंखारबोआखै बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमोद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन प्रमोद बर'बो दंमोन ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय जायखिया साथाममोन बिसोरो साथामबो आंजों रायलायदोंमोन बिसोर जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्सनखौ गेलेनोसै बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ बिसोर आबसुनि लिडारमोन बै समाव सुक्तिया जाथ'वाखै सुक्ति जानायनि बहुद सिगां मिथिबाय बे समाव आंथ' एग्रि प्रमोद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादों खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहोआंखौ बोखारना लाना थांबाय बेनोथ' आरो बिनि बादै मा नांगौ चन्दन खाम्फा जाम्बा नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय बे जाम्बा बे केन्डिडेटआ डिक्लेयार होखांबाय दाखालि जोङो 4 थारिखआव
केन्डिडेट डिक्लेयार जादों 5 तारिखआव लाइजामा लिरबाय बे BPF UPPL जमा जानांगौनो आगोलाव मानो लिराखै बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दं UPPL BPF जमा जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया आरामसे 100आव 100% आङो बुंदोंमोन ज' जानांगौ BPFआ 20टा UPPLआ 20टा बास खिन्थु सरकार गारनानै फैनांगौ सरकारा गारनानै फै UPPL 20टा BPF 20टा गेलेगोन बा बेखौ आं दिलीप सयखिया दाखालि बे BTCआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा लांदों बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों मा UPPL BPF जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आबसु आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो बयकट खालामगौमोन आं मानो साहस गैया बबे मा UPPL BPF जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं बे BPFआव खालि बर'ल' गैयालै गासिबो जाथि दं बे UPPLआव खालि बर'ल' गैया गासिबो जाथि दं नांथाब दिलीप सयखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप सयखियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगौ